انت شايف الوضع قدامك اهو. بنفتح دي برده كده مقفوله، نفتح ونشد كده تلاقي الضرفه القلابه اتفتحت معاك يا باشا. حط اللي نفسك فيه كله طبعا، ورص حاجتك اللي انت عايزها بره. طبعا اللي فتح اللي جوه اللي بيبان على طول بيلاقي، لكن عايز تجيب اللي ورا تروح شايل اللي موجود في الاول وتروح جاي ضاغط برده ضغطه كده اهو. تضغط الضغطه دي يا جماعه تلاقي عندك برده مكان سري ورا. نقفل عليه تاني اهو، نفتح اهو. قرب معايا اهو، سهل وبسيط جدا. سامع الكليك اهو اهو. ونروح جايين قافلين تاني كده الضرفه بتاعتنا السوفت كلوز بالشكل ده. تلاقي الضرفه بتقفل معاك بكل هدوء وبكل بساطه، واول ما تقفل تقول لها شكرا اهو، وتروح جاي قافل المفتاح. خلاص انسى ان هي تفتح تاني. نيجي بقى عند الجمال اهو، دي تفتح برضه نفس الوضع، والموضوع سهل وبسيط جدا. اديني شلت الدرج وادي التركه اهي، تركه كده تلاقي الجزء فتح معاك بالشكل ده اهو، باين قدامك اهو. تقفل